weleti ya mweri ya 11 mwakene turiwa ngirile 25 ntukuni ya Alhamisi mbitikire ko wate wene akirinde tochi ya Meru TV rukide kenda kumenyithia buraburere akaunti ni yetu ya Meru ome ya Meru na kinyathe gurune yetu yonde ya Kenya wambita muthoni wa kiramana na kulukine nden kurikane weta na mbere na ututhiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mona kinya ututhiatira kulukira pang na Signet Meru TV kenda kugwata ndetoi na ingi inyingi ire chireketie autukinyele methene yetu ya ndeto muthenya yoyoro ngavana wa kaunti ya Meru amutumanto ethinkia nethiriti akiariria Ameru ire gwitwa Estate County address nendera yerigira kubithikara mwicho wake ni ywa ngirile 22 kaitene karaka wathani bora wari kungavana wa Meru kiraitu murungi riboti mwandiketu wa ndeto mutugi wa Kiambi. Gavana Mutumanto ithingia naru akinyite ikarone bia mbunge ya kaunti ya Meru nonete mwekejo wa kurita ntumiri yawe ya merekere ya Meru nyume ya gutonya wabici ne gavana wa Meru mieri 8 kurukite iri ntumiri ya mbere ndene ya miaka 2.5 ya muthia ya ritimu wake ne jwa ngiri 22 wari gavana kiraitu murungi utuma kiona kanya ka gwika weru ne ngugi aritirete ya Meru kuma gutonya wabici ne ngugi yawe ya mbere buru yari kugwatania tongere na kinya Meru na kureta thiri na urumwe nyume ya kuringithanwa mitune wari gavana Kawira Mwangaza na kire ugima bwa mwiri mutumana taritie matagari kathumba jaraba jukite gutungatira mwingi mwaka jojojo akigina bagitenga milioni 600 kire kugura ndawa na mathaga ja utungata. We have budgeted 111 million which will cover CHP's community health promoters stipends for the entire financial year. So far, we have paid up to September 2025. Na kiri kithomo gavana Mutumana gwetete kuongera iraci bia icindi na kinyamathaga ja kithomo o amwe na kuongera arimo ba icindi na nguruki ukinyaniria scheme of service kiri arimo baba. To achieve this, we have allocated 8 billion in instructional materials for all 779 ECD centers and also allocated 54 million towards the ECD feeding program that will cater for all our learners. Mr. Speaker, sir, to improve the quality of teaching, we will undertake capacity building for 30 ECD education officers and 2,400 teachers across the county. Mutuma nkuruki na thurite na kwatha obici ya Attorney General kuona utonga bwa Meru ne bugukarua. The Office of County Attorney shall continue to work closely with department and this honorable house to protect public resources and uphold rule of law. Na kirita garira ukanana na marando ja thirikari jara jarundanirite. In my administration, with the support of this honorable house, we have provided necessary legal guidelines and laid down strategies aimed at increasing own source revenue, which will in turn increase the Meru County revenue and facilitate in reducing pen bills. We have also rehabilitated 6 existing boreholes, restoring reliable supply to communities that had endured prolonged water shortages. These rehabilitation efforts include desilting, pump replacement, and critical mechanical upgrades. A further 3 boreholes have been earmarked for rehabilitation in the current financial year. Kiripotera Meru TV kuma ikaro binene bia mbunge ya kaunti ya Meru gicigo bunge kia North Menti Mbita Mutugi wa Kiambi. Iboya mno mwandiki wetu wa ndeto mutugi wa Kiambi akariba mukunga ire riuri ndene ya nterechi ya thangana gicigo mbunge ketia nya Steven na kintu kyo kenera nyuma ya barabara letu ikite mpanga kirigo kumba kuthirekire kukubuthi ni mbunge gicigo mbunge Kimpuru wa Buri bakiariba gwete ko kaita kara ya barabara ni thirete tukite mpanga kiribo arane ndibati ona kinya gukulukira na kinya nendra betete chukuru betera baino bwa bunene batakulukire barabara ni riboti ya mwandiki tu wa ndeto Andams Muturia wa Thirinja.
akari barani atumiriba barabara yogorone mukunga ruribe ichumirite no chokere mubongo shombo katika nisti mporo abori nkatho yokubabwithiria kaongo kakamonyone karakethirite kironda nkuyo kaitakara ya kuringana na kariba bawiti bethirite baikire thina kumanthira umboa karima kakaitwe kironda nkuyo muno kaitene karakambura nende thaito chokere mheshimiwa mporo nto abori nkatho no ntombura kinyeka ure mafuriko pikipiki cietu itekorora kithakenerenge atugororete kabari kaisa sawa kabisa na itomwira ngai ya mutharime nontu bangu imbega ira otoritera na mongele kifindi kenge kenda nguire inge itiere cia igorone atoritera na werubu we nabu ngai ro mutharima aro mwarameria mianka nikenda maisha we aturabo bwega nontu bangu imbega ira otoritera nawe kumandangathe nkwenyani bwa nontu ba mheshimiwa mporo abori onto po otobithiria njira kinyanire ndireta na aciari bakwa indakinyanga mutolo muno lakini thai nkua ibwana onto bwa kalami kau atwikirite thai bikibiki nyabara turokira kia bakewe ya thai bateko wa ingo mucokeria nkatho mwire agaikwa akimanka twenwerenge na renge kara mheshimiwa mporo aburi bwega nonto po otobithiria kalami ka tobithiritie bwega nonto ba barabara yetu nangacokeria mheshimiwa wetu nkatho nonto yo bajara bwithitie twamuri iboya muno nontu barabara ende irathukio obu mbikibiki ira kinyara itaomba witia lakini monka thai itukura murungu iboya na nya murungu amonga ongele wendo bwe nabuo ete nabu na mbere nikende nye gorone riumba okura bwega mwasimiwa mporo ndobo kwaria noe esusani wanjire basi ombabu ingo sokeria nkatho no nto wakabala balaka okobithia gokwande woni antu barabonde bareya babikibikia eni ndaba ukiragia mheshimiwa bakauga mbu bare ilinyene to aukira na mukuru kubaukiria ito gucokeria nkatho twikura ibwega no ntu wangugira waomba kurita akariba bakere bawite bethirite bekulukira mathina kathumba kapalabalene ka ende monkira thaiba komba kwithakiritira ngwichio na kwana micio batukuthangika na miakera tutwire gorona tutwire kuthangika muno no ntu barabara eje yakuma kamonyone kuthiria kabarika na mbura raura tukaitha bikibiki cietu kwa njucubu ara ntangathe no arakirite antu begorona kisendi ya kuitha bikibiki kwawe badi tukulukira thine impinge muno mwekoro tete matanete mwekoro mpoka matona na itanda bibia rutara akikinyara akukua aikinya bira ukara bibi kuthukanga ndi nkwira mheshimiwa ibwea mwathania mongongele nyame yake mingi au mboto bwethirinya saiti ya tubwethiritie atongongele bibingi ankua ni murungu amutharime na mwikaike miake mingi badi tutekemenya gwita inya na siliva kamwelene ya ito gucokeria nkatho twikura ibwega no ntubangugira enjega waomba utorutera ire akariwa wite njira ucoki nkatho kiri mubongo shombo katika nisti mporo abori ibekitwo ira ne bakomba kwitha kimuringira kura kiri kithrono kitwite ke mwaka 2027 bakiwa ngwichiawa ni chombeche kwithira ikionekana kuntuku nkiripoti ra Meru TV kumatiani Mbechanda Msimuturia wa Thirinja Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto wa Adams Muturia wa Thirinja kumantire chia tiania mukana yo murito iyo rutikira aciari barabo tumirana bacukuru buthu kuna njira yo bakamatithia mbao na kinya bangi wekira malori nekenda wita utuamira untuburane ndio gugikani butumana bakomba kuthira bakire mani uchoka cukuru kinya thai twiruthene rwa rura yaro mieri ili na tuku nende aciari bori tukumba kuthira bakimenyera anabona kureka akuba kumane na mantu ya yombe kiotuma bakare mu uchoka cukuru mwakene 2010 January riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja na kaita kana baingete skuru ende ana baba ingente siankandone nibonekete baetumero boboe nitonga bikumenyekana kukamate thwanko amwena kinyaweto twethomera unto sibo wanteli yenda tetemokana na kuate antubo pande bakutethiana ngwiji bakethera bakekero mpene nonto mwana mununu ora wa skuru atebadi kwethera kirite thongwe mwenye iji na endetha inika kinyete kanyaka anto baba umekwethea ni bakureka na kethera tu bakomba kwethea bekinyithu ikongolone biasharia wataniriniu kure antu kudhukiri ana betu maisha child labor kuri muntu ndiasha mno muntu ina landrobe ke woimba watura utienda kwa mwetu nontu yoyungwi akamatorwao umure ambesha itwana kwa nturo kwa ndo joto kama tairembi hiyo ni tabia kweli tumeongea na yeye
tutamchukulia hatua, tumeongea mpaka na chief, tutampeleka mbele. No totibu mbo kuitida shatwana kwa torongo ene angaku kurendu kama tanji ya muro mutoko ndio kama tanji. Sasa mnafanya biashara gani? Hiyo hatutaki. Naona stores. Mtu atese store yewe ya mera kwa mekandika. No toko store ngira ari kama kunji. Iteda roi kandikwa. Antu watu kumako bande store ku ya mera. Ufunge store yako ya mera kama umemaliza kazi. Ika handout yamba akiwa na babainge bakomba kwetha bakiorapwo na kuremwo ni wita skuru nonto botumira ndawa cia mbogita na thainde mantu yangi ni ya meru nonto mwana kinya ita skuru ira ya college kana uyukania boborisi akomba kwethera kithimwa mugana yura atumirite ndawa cia mbogita na inde onekana na atumirite ndawa iji kana semwere atomba kwethera kinya akiona ngui. Watoto wetu maneno ya miandarati muache mara moja. Ambieni watoto wenu waache miandarati. Colleges, kuna colleges watoto watakuwa wanaenda. Bayake na fingerprint. Uiteta college, weke na fingerprint ukuonekana kithira wote hakuna mandawa ya kulevya. Mwana akawata na are moita college. Na utupa kupanda wase kulevya. Kidimikira kira bwithe ara sibitari, deru akretu kwenda kubwithe college. Mtuko ya college kabwithia yongwa test ya drug. So tafadhali tuacheni drug. Ripoti Meru TV kuma Nkandoni na Thuwandi Gembe North Mbeta Mukiri Onkonja Ibo ya Mukiri Onkonja no ntuboriboti na njira ikinyanilite atori na kinyaremi bakithangene nterechi ya Kiengo East Gembe Central ibachimirite na kumeneria nene utongeria abo Meru National Park nikira bakuwe barete kubathikira kinyanyuma yabo akumba kwethera bakiumire kaita ko kaita na kuwa ndithi kana nyomo cha kithaka ni kumba kwethera atikiba ithukira na kubenyangiria imera biontu burane ndebo tumite akana bo batite babengi babo baitala asara inene nyuma ya interview kumba kwethera bikinyangwa nende ibakoromba kinyaro wangirwa KWS kumba kwethera baitonyera na utira thina icho kinyamu icho riboti ya mwandiketu Wandetum Adams Muturia fadhili akari bara bankene na Meru National Park ni ndene ya Kibangwa Kithangene Kanjo ni baumirite na guteta nontu bwa njogwiri tithiritu ikibasumbura ikiuna rweo na igakinya na kibo tuteseka na tukono aburu abatu tutathoma aciari betu ibagire changia tuthomethia na inya na twi twina rubu nene sana nontu ana betu bati kuthoma mwana wetu atiuma akina Kanjo itukira njou mwana wetu atiuma itekithanga primary itukira njou na itukira mbiti so ana betu basoka batwika twina mbande ni nene mwana arethe kurira maruke mukuru na mwakuru no barare kurira njou kwa upaki iyake tutengete batu antu bakithanga tubarera nyumo ciao baba KWF ndi abate shulikira nyumo cio nyumesio myebiele no to actually antu bairi ni batengetwe muno na ibasumbukite sana no to ende itari othe tutura thinene twera antu bothe baba batio shulika kwa tu abate shulika lakini audie tu bato masio myebiele tioma sio myebiele adira batanga nyumo cio tutombo tura thinene tioma atori babetete bakiuga ni Meru National Park ite bathuana iria nontu kinya babeta batiuma na mpwe na ndi baguteseka anene nontu njogu ni kula tubia kula turabena tutunini twakumithia na ruji tutete totone kidere thigari buna no ndere pagi batu kuite tomwite tu wandamana kutuka uratuire ate achugulika agagisha askari baiba kuandene ile tu kutukara kidachiro chonde kumatha kumniele aru arenda askari bau baria batu kuria thakumi kukia thakumi ile baria au batu tukara lakini baire tukuyire ake kumau batakinya renge ndi barombete thirikari imbe kutonyera ntetu iji nekende komba kwirikira kithaka kibwega na bayo ukaria bakungana mesi kwanja batu turi akaito kuthina muno arume betu utirwe bakundia injogu barara kurwa nacio na itukubwa kinya twetese katana nontu ntisi kana mwaka uyu ngibukatha bukienda kithurano kabukona na bo buthura nontu arume betu ibatwekele paki bationa inya thase kwaria na akaba bationa inya thase kumenya mwana kana arite kana thuraniria ta cukuru so kinya fia guswafi bidu cio swafi tamuno miare ya musirukire ayarukire ari ya mame nontu arere kurwa na njogu sasa tamuno ono wirigirite kwari kwengo gia karuta museyo amenyeka mento murome Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Kibangwa
Iwe mwa murethi wa baba mabatungire kumaterechia South Imenti na rutero nkubu bachumirite na kuonania akuria kugwata na yaranga bana wa Meru amutuma twethingero mbere kwithira akiwa muthenya jwegoro na araura na arokire mbunge ya Meru nkurukine ndi bugeta bokira bakwenda iweti na mbere na kinyamira ndira bugete kwenda kinyatungire baduri na kura na bateromba kwithira bakiona kanya go kinyaniria mawira na yarabethire bagikira kari ndira baba romba kura riboti ya mwandiketo wanthe Tonjeff wagituma Mathaja makai yake nyuma ya Governor Reverend Mutuma Ntwaithingia kwariria Meru ari mbungene ya Meru a biashara kuma thoko ya Nkubu wamwe na atongeria ba matura ni baumiritie na kuugia rwaria rwa Governor ujo aria kinya baugite otongerie ne bwa Governor ujo gute witi na mbere ethirite akireta maturene Bita kwa Geoffrey mukali Nkubu Ngavana kwaria manto ja maendeleo thaiji kana kuga jara thithitie tebui lakini gamwa device natige kwenda gukaraja rais wetu muntu wa kuga manto jateo oni anko bambere ndego msonda yo awangavana oni not my governor in fact unto ndona ba weni anko moda dungavana gerietwa tuna itoibange tona manteanya yako tona nyaruro mtaito ngavana the impact yero kuga no thitheti ongwa tutiranjiria kumiona naja crowd no tukiambira tugategera yaja nkwene ura tauni yetu Nkubu batere kwithire kari every time na utheru buria Nkubu itwirie itukwaga gintu kiu nuntu tukuria for so long tutona kaire Nkubu ikarai na ruko uria ina ruthaji ankwera sangavana utego meaure utego mea ngoyo ngavana nereko Mr. Ngavana atego ngavana trietwa ngavana ni maendeleo Mr. Mutuma ngavana ni maendeleo na ukaitho kari unu amshua nite kwa gura goto 27 buru amshua nkurukia biashara baba ni bagwanithenie miario ya Governor ujo na ngono cia Kamankura bakiorotera wagibwa maendeleo South Imenti na mono taunine ya Nkubu rita maendeleo yoneke Meru tutikwenda miariri tutikwenda rwari yake thaiji tha miake gwe eretigere ni mikai so turenda mantu ja kuonwa tutikwenda mantu ja kwirwa kana mawirane thithia tuone Nkubu ngwitikia ki Meru county onde ogwekari njumura uti tauni ingi na Marinya still chauria Nkubu tauni ikari so tukoria Governor no gutwira no thithia ngugi on the ground but tutikumeona batu no ntutu tukarari ku njira cietu cia mashinani twagutarira njira cietu cionthe kigene nugu factory gwita gwitia kigane twagutarira njira cia boruguru cionthe iria nyingi KTDA kuthithia so bona Governor ogeka priorities ciaku no menya bare ogwitaniria bongugi nuntu maendeleo yare okuga no kuthithia ya mwananchi na guteta so kio tugakuromba every time withithagia moves ciaku na kuja crowd ukamenya mwananchi arienda atia thikiria mwananchi uria akwenda first no thithie kintu kiria uje kina impact ke mwananchi aya ni araba kirikiria bakuga kethira bateona witi na mbere kuma ki Governor ujo kiri kithurano kia mwaka jwa 2027 gakethira kiana 2027 Mr. Mutuma tuguthura ntubongo ira itete thai kanyito janogira my friend thai Kenya si ya nyuma si ya kitambo thai tuthura Kenya mtu ontubo maendeleo ya era tukona methe yetu turona tuthura ntubo mathithio so Ken ground Mutuma buru you are down urende kabisa thaizi tutina mantu amaingi jana inchi ba South Imenti na Nkwene thaizi kira tukuvote vote for good leadership na maendeleo jaraja itianthi ki mwananchi nothing else ingi jangono and you are coming with you and so tutikwenda menya we will vote for the right leader mtu uria twije no agatwitira ngugi na twimakira barabara ario na ngugi ira baitite na kagita karabara ario nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff wagituma
Tukiura gataramwe ko mwankantere cia Tharaka cukuru ya Tharaka University runguru wa VC wiyekene ya Peter Kinyua ni bagwatanirite na akariba mukothima sub county na kumba kuthira bagicumira na kwandamite andene yo bichi ya DCC na kira kiri cukuru ya mukothima renjere mwe ya kumba kuthira bakiagirithia na kumenyera rera na kinya kutiira mutaratara kana mubango yoroyo wa rais Ruto yo kwandamite bilioni 15 yo kumba kuthira iwikinyanira rwonuro mwandiki yetu kwa Ndeto Ndagara Waiguna. Nimewaambia mara mingi miti ina manufaa mengi. Inatupatia chakula kama vile tumeambiwa tupande matunda, inatupatia ndagwa, inatupatia eneo mzuri. Kama vile mnaona Tharaka University imefanya nini? Imerembeka. Si ni imerembeka? Na mnakumbuka hapo zamani wakati watu walikuwa wanaenda kuomba. Walikuwa wanaenda wapi? Kwa msitu ama kwa nini? Kwa mlima. Si kwa mlima kuna miti mizuri sana. Unajua wakati unaona environment mzuri pia ujue Mungu ako wapi? Ako hapo. So wazee wetu wa zama walikuwa werevu sana. Na tena pia la mwisho, unajua miti ndio inasafisha hewa. Ina ile process inaitwa sijui nini, inaitwa photosynthesis. Inachukua ile mambo mbaya, inaleta hewa nini? Hewa safi. So lazima sisi kama vijana tujipe hilo jukumu la kupanda miti ndio tutunze vizazi vya hivi sasa na hata vile vijayo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa ni kufanya nini? Ni kupanda miti. Na nataka kusema hapa Mukothima tuko na 40 acres ambazo tumepewa na Catholic Diocese of Meru. Tunataka, I think Alani yako hapa anaweza kudhibitisha. Tunapanda 10 acres, tunapanda 10 acres, tunataka kupanda 10,000 pixie mangoes na 10,000 pixie oranges. Hizi nini matunda inaitwa nini ile? Sijui kama naitaja vizuri. Wapi Alan? Hii mango mzuri kabisa. Inaitwa nini? Apple mangoes na 10,000 pixie oranges. Tunataka kufanya ile demonstration farm mzuri ambayo watu katika hii area watu watakuja kufanya nini? Waone vile Tharaka University imefanya kazi vizuri. Pia sisi Tharaka tumekuwa recognized kwa area ya environment. We are doing a very nice activity, as you've been told. This is part of a government program. I'm happy that the young people are involved and that tree planting is part of long-term thinking. Unajua huwezi panda miti leo na kesho ivune, isn't it? So most of the time when we plant a tree, at least 4 years, 7 years, 10-year thinking. And if we encourage that kind of planning in ourselves and amongst our people, more than the environment will get so much benefits. Today to join you on this noble occasion of preparing and mitigating against climate change. And it's just to encourage you, make tree planting and growing a hobby, and plant a tree whenever you see any available space. Thank you very much. Ikilogeta ndeka 23 nyuma ya thaimo cia rukiri kumba kwithira chikirwa mambetikire mpikire gatanta kiri Ndeto cia Meru TV rukiri ndio geta kura ino ntu inchokerete na mantu jangi katumba kendo tirino ko itana mbere na kwithira kimenyera yo karika Meru mia Meru na kinya nthiguru na yetu yonthe ya Kenya wambita muthoni wa kirama mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV na nibo ya muno tubotuthia kinya kiri Signet na Pang Meru TV geta kura ino ntu inchokerete.